pon theme me chomang atum SGB khorsing milik arit hanso phalang no tekang si me kai pichok Keronia longta RV kit hepen ajok hem langkang lumpen rat kisung School dunang jimate school chale hampo at happy and ponsi indeng circuit inter clubs league football tournament angdung kiti ke pamanpon Akas Hyundai birla dipolong penang ni tumaphan offer mati birta keme nang kewan pido Nangli offer kilong ponji laki extra venue news pen kedanglok ki ongtunga gari Anparta Akas Hyundai ningkaning koi ke chok ningkarong pen scratch and win offer sitami ke pathu padoponji Bangso offer along nangli ke long ponji news extra I20 venue lapen akaprek agari La siklar dagalam theke long ji aphan humri ignon Akas Hyundai birla dipolong lapen kachini pa meji aphan la screen along ke paklang pon mobile number 8453944887 along humri ignon Karbi Anglong live ataba birtang pon pen arjupanitha West Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy along abangke non puanta longle ahoy pen ajok kither thip amon sam avila Jisemet Karbi atum cho e cho som asonamung chomang atum ke panohok pen ke danglok kiteng khing la pen read me ke kai pidam la puson pensi ahoy ke doa Karbi atuma phana bangke padoso jo son si nang klem bomlang Lason si kedam dang pai ni phai thongke brei sierni ani kang sam por phai truck si malom jirikindeng police station ke parlo jirikindeng pen kilometer krener ke mokoilum outpost sadung khirmia rong along SGP khorsing milik aridalong kicho e hanso pang thek the otlangno achumang atum phurpi tekangla bangso hud rida mandu sitami me kai pikang chok mandolong kedo khole phukok pen ke chenglok pe joy pusitami mi chopon etlu pusi kisung ke phowek ka bangpu khorsing milik pen pherangkia thingno chethan pon neli men ke khorsing milik dak neli ke khirmia rong bi hex tame ni lalta levides tame ni dak सरकारी गमब्रा इगलो से तुमी पाइपाय चिकलु नि फाय थों केब्राय सि कि उसियार नि इगलो पाइपाय चिकलु के से लबंगसो नि सतमे मसे अफ्रांसी के नाली तुमन मे किरो पेपर किलो दाग न कहमरि थे कपो से निली अतुमी लुसुनी तमे निली तुम लदाक काम चिकलेम बो हिला अने वे तुम दाग पेंगदाम बाई ट्रक पोसा हेम थांग हेम चिदाम लो अनपेन के बाजी ट्रक सिया पोर मलम के थोत दाग निली तुम रंग सो अरे सुमार तुम ओकपार ही दाम पेना चिबो हुला तुम के ठीक दाग मे कि चुलक लो के थेकांग लो अमा सेरंग तुम दाग आदि मना हुमरि दनो न खानसो ता फु एत मी दा के चुलक लो मनदु पांके लासो आलामा पुनang nang litum kedam tang arni ta mela son kopi ne ka charbo pesai meghaloi pen Karbi Anglong pa lam do mala bang sol along le dungare alo oi ahok lo la kedam tang ahut ke charbo pesai pesui puke chula election aplang jong ta menang litum ta me arjulong iglo la jitu rong area adim cuma tum nang pandet lo na khansu ede la bang so dim same compromise lo la compromise edo la bang so je ham su tami dak nang ilong lo alang tum tami itula pula rong area ju bangke pula non la bang so dim kenang litum chu alam ki ge do long le pen che hello piklang ma chu alam ki ge do hu la bang so long le ge puri dun de ma oh la bangke puri dun de la bangke la pu bangke kwan ki thua ju lo pu bangke ni klem long ma ju mati la pen no Alang lila bang solam ki kip huason tak sikidam tang apora hutsitami Meghalaya achomang atum khirmi arong anta alang tumalong lilang mate laki Meghalaya long le pusi chema thabom lang lapen long le pen ajoini kaita chomang pen Karbi Anglong ki charwo ji aphan atheri rok pusi khorsing milik SGB hinten nang pachini du kidu arong arada tum kipu ka chitong tu we hetta ladak laye trok si malam la ngeli tuma rong sarkari gambura mandu setane alangli tum la cumang akortia tum jibon ni tum kitin pen ake
นี่ลิตุมพันละจุมังตุมพงละบังซอลงเรียดิมนังพิสุงบอกละสินี่ลิตุมตาดักกิดูKermi arat mate Karbi Anglong abordar pusita me ni litum la dak pen ke kilometer free pho bag dolang Karbi Anglong abordar bang la si sita me la dak Meklaya sor ke apong ta kachauri bate kache bohong ya phan apong ni litum phan nang ribo Zaman ni itu bang kang samri nang sam jin nang i ku pen sini tu ngai pu cecak bo tetame bang meklaya sor dake meklaya sila tu ngai ki borida Jirikindeng pen something inti Karbi Anglong lai Lang ke thelang kisi jia phan pura hemalong ke do semar sable chiploxi ke pangsip Drain ka semarji upon Karbi Anglong Autonomous Council upon Kachuning report. Chiti ni phai ECR ni ataba por malo men RV ke jang ke the parpi ke jo Kopili MSC constituency arlo kheroni amtola pu arong along hemlang imlum et anpinlo. Bangso hut ke do hem rantini a hem ben ke chenglok ke ongdung a hem re da bangki lang inglum pira jo ke do ke thak jia phan anta dim klong avidetlo. Bangso long langkang lumahud mohanteron Joy Singh Senar Suklal Rajbhor Bhola Rajbhor la pen Prodip Teron atuma bangki langkang lumahut kana hokdun ki thenai atum lopusi lakhapon la so lang mangge to we arbi ke jang pensi men nang khip lo rason he sita non bang purun plilo puruni thom bangke ajokta nang adik bang ta we na adu bang ta we mon sita non bang ke nang litum apor chipi pe nang litum bang lo me lo nang litum ha sipuru bang tulo amar lalo to we pensi la pan he heman ta bilo mane to elo nang litum lang ji te lang ta me he heman ta bilo chutun so dang andi man ta bilo pan non ama ke nang humdi de la peda pinsor ling hai phan theke theklong ni di chupudun he lang pleng thublo apot ama asap so nang bung pi tha nang bung pi po puke pu he se ta non an non apor bang ke thang thelang bang we lang he tang bung pi di pusi pul he sita chuning ri lok akhe thik ding tum hanta he di nang lang te me sem lo la son jo usomar ki bi ki chipen ke do ke thak la pen la usomar ka chari ka siksak dog di mati di amala sinang rap te me sem ji pusi ma thale he ke thik ding hanta he do penang la swalom anke la athak anke thang the he di sita non la so dak an bang ke kisung nai ke la teron hem bihari hem doni ron from do la pen li kisung nai bang a ki yap ke la anke la an si li tum si sak det do kwa son si chipunang ko he lam bang ke sari parlo amati la so lang nang kang lum patai pilo mala non hem so hai hui ba nang le la hai ba ni tum thang ta ning oi sitame la dren nang ki pi phan bang le nang ma thapi lan chana la ke theki ding tum han ka chuning ri ke amani tum ta osomar pen bi krai la da ke lang ki kurti kat lang ki padam dia dim ta aveder lo amasi koson ma nang li tum ke theki ding tum han ka chuning ri ke amala nang lang ka padam dia to war le nang than nang bor ibite la si nili tum ke ka chuning ri lo man pani kane ekdam বনাবো নোৱাৰো লৰা ছোৱালী লৈ মানে বহুত অসুবিধা হৈ গ'ল পিছতে এইফালে মালিকো বেমাৰ খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে একো সহায় আমি নাপাওঁ পানী সোমাই যায় যেতিয়া বৰষুণ দিব তেতিয়া পানী সোমাই যায় আৰু মালিকক লৈ কিনে এতিয়া ওলাই কিনেও যাব নোৱাৰো এইফালে লৰা ছোৱালীও আছে তিনিটা কোন ছাৰো অলপ সহায় নকৰে আমাৰ কাৰণে চৰকাৰে সহায় নকৰে Lason si rongani marlia tum chelang si rina terang pialong dam si kisung alam the che tham dam lo bangsot ka che thana teng ki a hemalong ke do lang ke pang si ba kormate mesin che plok si lang kar nuk na yalong thap dam si pang si bom lo bonta birta ke tok bom ma por hut an ke lang thep thelang lasi Karbi Anglong Autonomous Council a CM Dr. Tuliram Rong hangla pen lakhat roxy Kopili MSC Pawan Kumar Roy aphat Drainage nang selam pinangji pusi kachuningri padukpon. Keroni pen mohanteron Karbi Anglong live.
Akas Hyundai birla dipolong penang li tumaphan offer mati birta kemi nang kewan pido. Nang li offer kilong ponji laki extra venue news pen kedanglok ki ungtunga gari. Anparta Akas Hyundai ningkaning koi ke chok ningkarong pen scratch and win offer sitami ke patu pado ponji. Bangso offer along nang li kilong ponji news extra I-20 venue lapen akaprek agari. La siklar dagalam thekelong chi aphan humri ignon Akas Hyundai birla dipolong. Lapen kachini pa meji aphan la screen along ke paklang pon mobile number 8453944887 along humri ignon. Japra Langso Sports Association atum pen patre piponsi ingdeng sirkep inter club league football tournament angdung kiti ke paman pon. Sonsi Pator Sarpo Football Club la pen Chingthur Football Club atumsi pathu ponlo. Chingthur FC atum kit hek muchara jog 3-0 goal pen chipahai ponlo. Adunthu Borasli Teron pen mai chari ponsi Mongol Singing ti pen aluhi pachinya por en ponlo. Aluhi Sarpo Abarim EM Jagat Singing ti Manpeng aluhi Simeon Rongphar VDC Chairman Parsuram Singnar Donor Riso Senar Abarim VDC Chairman Verang Terang Secretary Balipathar Sports Association Rajan Rong PN KESA Athletics Secretary Amit Puran Terang Secretary Hanjang Langso Sports Association Dilip Ingti Radasai Klembang SGB's GB Sanparta Manpeng Kedoke Tekiting Atum Chetongdun Bangso Winner Prize Trophy Mate Ke Hayanong E Parsuram Singnar Pensi Pajirpon Lapen runners up a trophy Simeon Rongphar Sarupathar VDC Chairman Arideng Pensi Pajirpon Prepli Aterang Atum Bangso Inter Club League Tournament along Chepati Dunriti Balipathar pen present terang Karbi Anglong live. Ansose methang jutang jubat lunlam pindeng sumpot tomo kepachan ji aphanpura Karbi Cultural Society mate KCS pen chipatir piponsi hawar Karbi risonimso rongaje mate ZKYF talon pombam wangbomlo lasi pining surihini raing kora plianing kan apharman sidame ingsam jin pen ketalon ponji aphanpura Karbi jutang asong mate KJE arnam langpi hawar amai tum tirikamamai kiseng pon Bangso tirika mamai kising ponalong arnam langpi hawara mai amaipu Samson ingti kongchun bang Joyram teron lapen jutang kachinghon klembang phi atum pen chitong tu ingdeng thongke brahini zonal Karbi Youth Festival surihini roing korapli mesen pen ketalon ponji aphan tirika mamai amaipu Hebrilong teron Anilson teron dunmaipu kanghon Johan lekthe kongchun bang Larsing ingti Rap Chunbang, Jiten Be, Ram Singh Timung, Sai Hem Chunbang, Sangpi, Rupdi Hun Rong Pipi, Har Singh Teron, Convener. Pining Surihini Roing Kora Plianing Kan, Ingdeng Thongke Prahini, Hawar Karbi Risonimso Rongaji Aparman, Kitalon Ponjilaki, Womu Langso Sports Association, Pathuak Lamalongsi, Padopon Pupusi, Lamthe, Jerai Pon. Tirikama Melong, Nilitum. Kising along dak amei phu ke pekpon lake thare hebrilong teron kongkat alang like mei phu lo lapen kongchun bang abang ke larsing ingti alang li tumbang hini phansi arpu pekpon lo lapen peneng hawal kal bisru risunim soronga je kibi ponji labang ke hemphu pathuaklam bumulang solong si peneng bang ke ingdeng thongke bra hini hawal kal biri sorum soronga je kibi ponje phan pinia melong jedon sal pensi lamrai deng ponlo Dipu pen Govind Tiso Karbi Anglong live Tang te pinia da babirta ke laponsi kang ton paniklo arni kimi